ASMR wala stay with you. Kakalo falso. Ang efek ya, oi. Allah. Ada deh. Okay. Alam mo, ano na nga may nga. May yang ini lah chips dah fai. La keki makan. Di all fai kulit.
Ikaw nga, nila best sige po liw. Ay, papiyaw mo ng kawan. Nabalik ko. Ah, Mali yan. Uy, lalim din. Pasaang. Sako. Kesa ako. Musta rin ang fikay mi. Alin? Kung na ipang. ya, nga pala ko chips. Chips isa longa. Kamasa o kamari. Hindi ko nga kaya misalo siguro. Kau nga kamaya. Kamasa o kamaya. Di pingiyan mengig. Kamay so apple chips. Isa kali ma-review ang salabat. Se vuelve más cara y acá se vuelve más cara. Ay, ba, wala ko produce. Kilo man. Sila man. Kilo ra ka masa. Chips siya kam. So mahal ngayon. Melik. Ayan ngayon. Chekia. Sige. Falaya kwasti na. Ang ile. Lik. Old fat. Kamu pun amoy. Back house na ngay kuha. Ada Cooking house na mo may. Ah. Cheki. Ya. Luego se me acaba de lembu. Papel dia. Ay, Pablo me coge. What the?